ноҳияи рӯдакӣ аз умраи бузургтарин ва шӯҳратмандтарин ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин сарзамин бо табиати зебо, мардуми меҳнатдӯст ва пеш аз ҳама бо мактаби пурқуввати варзишии худ маъруф аст. солҳои зиёд аст ки маҳз аз ҳамин диёр паҳлавонони номдори кишвар ба майдонҳои бузурги варзиш роҳ ёфта, бо пирӯзиҳои худ парчами Тоҷикистонро дар арсаҳои байналмилалӣ парафшон месозанд. нафароне чун Расул Боқиев, Алишер Боқиев, Темур Раҳимов, Неъматулло Арслонқулов, Нурулло Неъматов, Абубакр Боқиев ва даҳо варзишгари дигар маҳз дар ҳамин муҳит ба камол расидаанд. онҳо бо иродаи мустаҳкам, заҳмати пайваста ва муҳаббати беандоза ба варзиш тавонистанд худро ҳамчун чеҳраҳои шинохтаи гӯштингирӣ ва ҷудои тоҷик муаррифӣ намоянд. аз ҳамин ҷост ки ноҳияи рӯдакиро имрӯзҳо бо ифтихор ноҳияи паҳлавонпарвар меноманд. дар чунин муҳити варзишӣ ҳамасола наврасону ҷавонони зиёде қадамҳои нахустини худро ба толорҳои тамрин мегузоранд. орзуи онҳо танҳо ғолиб омадан нест, балки идомадиҳандаи роҳи паҳлавонони машҳури ин диёр шудан мебошад. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо низ яке аз ҳамин наврасони умедбахш аст. наврасе ки бо меҳнати шабонарӯзӣ ва иродаи қавӣ барои расидан ба қуллаҳои баланд талош мекунад. ӯ Муҳаммад Саид Қурбонов мебошад, ки соли 2012 ба дунё омадааст. муҳаммад Саид дар оилае таваллуд шудааст, ки варзиш ҷойгоҳи махсус дошт. падараш аз овони ҷавонӣ ба куштин шавқу рағбати зиёд дошта, худ низ ба паҳлавонӣ машғул буд. аз ҳамин рӯ ҳамеша орзу мекард, ки фарзандонаш низ роҳи варзишро интихоб намуда дар оянда номи хонавода ва Тоҷикистонро дар арсаҳои бузурги варзишӣ баланд бардоранд. муҳаммад Саид ҳамагӣ 5-6 сол дошт, ки падар ӯро ҳамроҳи бародараш ба назди мураббӣ Қубилҷон Мавлянов бурд. аз ҳамон рӯз қадамҳои нахустини онҳо дар роҳи ҷудо оғоз ёфт. барои падар ин танҳо интихоби як намуди варзиш набуд, балки оғози роҳи орзуҳое буд, ки солҳои зиёд дар дил мепарварид. ӯ бо боварии комил писаронашро ба варзиши ҷудо супурд, то онҳо тавонанд он орзуҳои нотамомеро, ки худ ба онҳо нарасида буд, амалӣ намоянд. падарам ки дар мусобиқаҳои дарошона гӯштин мегирифт, мехост ки мо ҳам дар ин гӯштин завқ пайдо карда ба он машғул бошем. баъдан ман ба гӯштин ҷудо завқ пайдо кардам ва дар 7-солагиам дар клуби ҷудои паҳлавон машқу тамринро оғоз кардам ва бо зери раҳнамоии Мавлянов Қубил ва то ин ҷониб дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва ноҳияу шаҳрӣ дастовардҳои хуб ба даст овардаем. Қурбонов Муҳаммад Саид вақте ки дар Толон омад, ӯ хело мехост ки куштингири хуб шавад ва ӯ машқ кард. толи 6 сол аст ки машқ мекунад ва хеле пешравиҳо дорад. бо ҳамроҳи Қурбонов Муҳаммад Саид дар як торол тамрин мекунем. ӯ хеле ҳам писари баодоб мебошад ва дар мо тӯли 6 солши дар як зал тамрин мекунем ва ӯ дар мусобиқаҳо хеле натиҷаҳои хуб дорад ва дар оянда мо умедвор ҳастем, ки ӯ аз мусобиқаҳои ҷаҳонӣ медалҳои сазовор ҷойҳои намоён мегардад. аммо тақдир роҳи дигареро пеш гирифт. ҳанӯз оғози ин роҳ буд, ки умр ба падари ормонӣ вафо накард ва ӯ ин дунёро падруд гуфт. барои Муҳаммад Саид ва бародараш ин талафоти гарон ҳам дарси зиндагӣ буд ва ҳам масъулияти бузург. онҳо аз хурдӣ дарк карданд, ки акнун бояд бо меҳнати бештар ва иродаи қавитар роҳи интихоб кардаи худро идома диҳанд. имрӯз гарчанде падар дар паҳлӯи фарзандонаш нест, аммо орзуҳои ӯ ҳамеша ҳамсафари онҳост. ҳар машқ, ҳар рақобат ва ҳар пирӯзӣ онҳоро ба ёди падар мебарад. муҳаммад Саид ва бародараш бо тамоми ҳастӣ талош доранд, то орзуҳои нотамоми падарро ба воқеият табдил диҳанд. айни ҳол тарбияи онҳо бар дӯши бобою бибӣ ва амакаш аст ва аз муҳити оила ин наврасонро ҳамаҷиҳата дастгирӣ мекунанд, то ки мушкилиро эҳсос накунанд. Муҳаммад Саид ҷони ман аз синни 5-солагиаш машқ мекунад дар ҳамин зали Мавлонов, Қубилҷон Мавлонов. ва аз синни 9 солагӣ ай падар якӣ монда. мо орзу дорем ки ин бачакҳои мо калон шаванд, акав додаро ба орзуакошон бирасанд
جای یکم را اشغال کنم پروردگار. آرزوهای پدرش بود عملی نشد، پروردگار آرزوهای پدرشون اینو عملی گردانن، کلون شوند، با چمپیون جهان شوند. پدر من در این ورزش خیلی ذوق زیاد داشت و می‌خواست که ما فرزندایش پهلوان شده نامبردار پدر و مادر، نامبردار تاجیکستان شویم. طول 5-8 سال می‌شود که ما در تالار کلوب جدا پهلوان تمرین‌های خودمون را ادامه می‌دهیم. تمرین‌های ما با مربی ما خیلی خوب است و کوشش می‌کنیم که تمرین‌ها را زیاد کرده در مسابقه‌های سطح جهانی اشتراک کرده تاجیکستان را معرفی کنیم. امروز محمد سعید با یک هدفی روشن هر روز وارد تالاری تمرین می شود. او خوب می داند که راهی رسیدن به قله‌های بلند از زحمت پیوسته و اراده مستحکم می گذرد. از همین خاطر هر یک مشق را با مسئولیت بلند اجرا نموده می کوشد تمام نازکی‌های صنعت جودو را از خود کند و روز از روز مهارت ورزشیش را تکمیل دهد. بعد از چند مدت تمرین من در تالار خودمان مسابقه بین کلوب ها شد که من در آنجا اشتراک کرده با 4 حریف خود غلبه به دست آوردم و سزاوار جای سوم داشتم. انا همون مدال اولین بود که به من انگیزه بخشید و من تمرین ها را بیشتر و جدی‌تر کرده در مسابقه های آینده خوب برآمد کنم. ما با همراهی محمد سعید قربانوف مشق‌های خود را در 2 بزم می‌گذرانیم. ما از محمد سعید قربانوف خیلی امید زیاد داریم که در آینده مثل جودوکاران کشورمان در مسابقه‌های عرصه جهانی نام دولت تمام تاجیکستان را بردارد. مدت چند سال می‌شود که من در اینجا مشق می‌کنم. که محمد سعید را می‌بینم در مسابقه‌ها اشتراک می‌کند. من می‌خواهم کنم که همون چمپیون شم. که محمد سعید در مسابقه‌ها جای اول را می‌گیرد. من می‌خواهم که همون در مسابقه‌ها جای اول را بگیرم. امروز محمد سعید با یک هدفی روشن هر روز وارد تالاری تمرین می شود. او خوب می داند که راهی رسیدن به قله‌های بلند از زحمت پیوسته و اراده مستحکم می گذرد. از همین خاطر هر یک مشق را با مسئولیت بلند اجرا نموده می کوشد تمام نازکی‌های صنعت جودو را از خود کند و روز از روز مهارت ورزشیش را تکمیل دهد. در هر یک تمرین او تنها برای پیشرفت خود کوشش نمی کند بلکه هرگاه نورسان نو به تالار قدم می‌گذارند محمد سعید با روحیه دوستانه به آنها نزدیک شده تجربه اندوخته خود را دریغ نمی‌دارد. او اصول‌های عادی جودو را به آنها می‌آموزاند، طرز درست اجرای مشق‌ها را نشان می‌دهد و کوشش می‌کند تا محیط دوستی و همدیگر فهمی در تالار تمرین همیشه حکم فرما باشد. ما در یک هفته 5 روز مشق داریم. 4 روزش بالای татами است، 1 روزش ОФП است که در استادیون می‌گذرد. فوتبال و ОФП دیگر مشق‌های است که با دویدن و با چی مشق‌های تورنیک و دیگر چیزا مشغول میشن. این گونه مشق‌ها هست. ما در بسیار مسابقه‌ها یک جای اشتراک می‌کنیم. او در بسیار از این مسابقه‌ها با جاهای نمایان سزاوار می‌گردد و مسابقه‌های می‌شوند که او در آن جاها با باخت روبرو می‌شود و او خیلی غمگین می‌شود، دلشکسته می‌شود و باخت است که ورزشگر برای خود یک چیزی نو می‌آموزد و از این دیده ما تمرین‌های خود را زیاد می‌کنیم و در مسابقه‌های آینده سزاوار جای‌های نمایان می‌گردیم. هنگام تمرین‌ها به خوبی احساس می‌شود که محمد سعید برای خود هدف‌های بزرگ گذاشته است. هر یک حرکت، هر یک اجرای اصول و هر یک کوشش او از آرزوی رسیدن به قله‌های بلند شهادت می‌دهد. او می‌خواهد با مهنت حلال و اراده قوی نه تنها آرزوهای شخصی خود بلکه آرزوهای پدر آرمانی‌اش را نیز جامعه عمل پوشاند. در این راهی پرمسئولیت نقش مربی نیز خیلی مهم است. قابل جان مولیانوف با تجربه چندین ساله خود تمام دانش و مهارت خویش را برای تربیت شاگردان روانه کرده است. او با هر یک ورزشگر علاهیده کار برده
کوشش میکند استعداد آنها را صیقل دهد و در دل آنها اعتماد به نیروی خود و محبت به ورزش را بیشتر سازد. рушди гӯштини зудо дар тоҷикистон солҳои 1-2 соли 3 соли охир хеле хуб рушд карда истодааст ва хушбахтона имрӯз мебинем ки чандин медалҳое ки ҳозир гирифта истодаанд дар вақти пеш набуд, хеле дастовардон набуд ва мо миннатдории худро ба раиси федератсияи гӯштини зудо исмоил муҳаммадзоир мерасонем ки ба ҳамин шароитҳои хубу ва ҳамин гуна чизҳоро бар мо фароҳам карданд. мо миннатдорем аз ҳамин чиз. роҳи паҳлавон шудан танҳо бо омӯхтани усулҳои ҷудо маҳдуд намешавад. барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд варзишгар бояд ҳам аз ҷиҳати техникӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ омодагии комил дошта бошад. маҳз бо ҳамин мақсад барномаи тамринии ин наврасон ба таври муназзам ба роҳ монда шудааст. дар давоми ҳафта онҳо 4 рӯз машқҳои худро рӯи татами мегузаронанд. дар ин рӯзҳо диққати асосӣ ба такмили техника, иҷрои усулҳои ҷудо, рақобатҳои тамринӣ ва сайқал додани маҳорати варзишӣ равона мешавад. ҳар як машқ барои онҳо як қадами дигар ба сӯи камолоти варзишӣ аст. рӯзи дигар бошад наврасон бештар ба омодагии умумии ҷисмонӣ машғул мешаванд. давидан, машқҳои гуногуни физикӣ, баланд бардоштани тобоварӣ, суръат ва қувва қисми муҳими барномаи тамринии онҳоро ташкил медиҳад. зеро маҳз омодагии ҷисмонӣ хуб ба варзишгар имкон медиҳад ки дар лаҳзаҳои ҳалкунандаи рақобат бо эътимод ва устуворӣ ҳунари худро нишон диҳад. ин низоми дурусти тамрин ки бо роҳнамоии мураббӣ амалӣ мегардад, дар дили ҳар як наврас бовариро ба муваффақият бештар месозад ва онҳоро ба сӯи дастовардҳои нав раҳнамун мекунад. дар давоми солҳои тамрин мо ба чанд мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор гаштем ва дар оянда мехоҳем ки аз ин ҳам зиёдтар дастовардҳои мо боло равад. лаҳзаҳои қуввозмоӣ дар тамрин барои ҳар як ҷудокор имконияти беҳтарин аст, то маҳорати воқеии худро нишон диҳад. маҳз дар ҳамин рақобатҳои дохилии толор, қобилият, ирода ва омодагии варзишгар бештар ошкор мегардад. муҳаммад саид низ дар чунин қуввозмоиҳо худро аз беҳтарин шогирдон нишон медиҳад. ӯ бо иҷрои дурусти усулҳо, ҳаракатҳои ҳисобшуда ва ҷасорати варзишӣ борҳо таваҷҷӯҳи мураббӣ ва ҳамтамринонашро ба худ ҷалб кардааст. ҳар як рақобати тамринӣ барои ӯ танҳо як машқ нест, балки фурсати дигарест барои сайқал додани маҳорат ва омодагӣ ба мусобиқаҳои расмӣ. мо 3 гурӯҳ ҳастем дар ин ҷо, 3 гурӯҳ тамрин мекунанд. зиёда аз 100 нафар дар ин толор машқ мекунанд дар ин ҷо. ҳаррӯза машқи мо дар як ҳафта 5 рӯз машқ мекунем мо дар ин ҷо. ҳар рӯз 3 гурӯҳ дар ин ҷо машқ мекунем. гурӯҳе ки ҳозир дар ин ҷо машқ карда истодаанд, ин гурӯҳи бачаҳое ки лаёқатманданд, бачаҳое ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ иштирок мекунанд, дар ҳамин гурӯҳ тамрин мекунанд. маҳз ҳамин меҳнатдӯстӣ, интизом ва пешрафти пайваста боис шудааст, ки мураббияш Қобилҷон Мавлянов ба Муҳаммад Саид умеди калон бандад. ӯ бар ин назар аст, ки агар шогирдаш бо ҳамин рӯҳия ва заҳмат тамринро идома диҳад, дар оянда метавонад ба сафи паҳлавонони шинохтаи Тоҷикистон шомил гардида, дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ ватани худро ба сари баланд намояндагӣ намояд. то имрӯз Муҳаммад Саид аллакай тавонистааст дар мусобиқаҳои зиёди ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда, бо ҳунару маҳорати худ ба натиҷаҳои арзанда ноил гардад. ҳар як медал, диплом ва ҷоми ба даст овардаи ӯ нишонаи заҳматҳои шабонарӯзӣ, иродаи қавӣ ва муҳаббати беандозааш ба варзиш мебошад. ин дастовардҳо барои наврасе дар ин сину сол танҳо оғози роҳанд ва аз ояндаи дурахшони ӯ мужда медиҳанд. ман дар мусобиқаҳои дохилӣ ва берун аз кишвар зиёда аз 5 маротиба иштирок кардам ва аз мобайни инҳо 30 маротиба тавонистам ки медали тиллоро ба гардан овузам. аввалин мусобиқаам берун аз Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон буд ва дар шаҳри Самарқанд
من توانستم که با 5 حریف خود مغلوب کرده سزاوار جای سوم گردم. ما سال 2023 بود در دولت ازبکستان شهر توشکم با همراهی محمد سعید قربانوف برآمد کردیم. او با 4 حریف خود را غلبه کرده به فینال رفته بود. بعد در فینال غالب شد. سزاوار مدال طلا شد. در دولت ازبکستان جای سوم را گرفته است، جای دوم را گرفته است. در جمهوری تاجیکستان در مسابقه های بین المللی جای اول جای دوم را گرفته است. در مسابقه های جمهوری در اشتراک نموده 5 کرات چمپیون مسابقه جمهوری تاجیکستان شده است و چندین کرات مسابقه های توبه و مسابقه های کشاد و توبه مرکز سزاوار جای اول گردیده است. وقتی به گوشه دستاوردهای محمد سعید نظر می‌افکنیم، باوری باز هم بیشتر می‌گردد که این نورسی با استعداد می‌تواند در آینده به یکی از چهره‌های شناخته جودوی تاجیک تبدیل یابد. هر یک پیروزی او نه تنها نتیجه مهنت شخصی، بلکه ثمره راهنمایی مربی، دستگیری اهل عائله و آرزوهای بزرگی است که از آوان کودکی در قلبش جای گرفتند. امروز محمد سعید با هر قدمی که در راه ورزش می‌گذارد، به عملی شدن آرزوی پدر عزیزش نزدیکتر می‌شود. آرزویی که او را وادار می‌کند همیشه زحمت کشد، بیشتر آموزد و برای پهلوان حقیقی شدن این راه را پیاده کند. از محیط عائله به ما خیلی هم خوب دستگیری میکنن بعد به ما نمیگذارن که از اون چیز تنقیصی کشیم. برای هر یک مسابقه به ما دستگیری میکنن و میخوان که ما در این عائله معرفگر باشیم. من از پهلوانای کشور تاجیکستان تیمور رحیموف و امامعلی نورعلی را گوشتن آنها به من خیلی پسند است. البته برای ما نقشه ها زیاد است و برای این نقشه ها مهنت رو زیاد کردن در کار است. بعدا ما در مسابقه های آسیا اروپا میخواهیم اشتراک کرده در آنجا مهارت خود را بسنجیم و به کشور تاجیکستان مدال به دست آوریم. امید داریم که در سالهای نزدیک نام محمد سعید قربانوف را در بزرگترین مسابقه های قهرمانی و جهانی خواهیم شنید. بگذار هر یک قدمی او به سوی قله‌های نوی ورزشی باشد و آرزوهای پدر عزیزش با پیروزی‌های فرزندانش جامعه عمل پوشد.